nakushimirwa mnonga program reba hindukire aha TV West kandi nakwakira ibare ko washikireho debate komujuni kandi program y'ingine bereho burizo bari Sunday shine naziciro ejegara kwa muri wa kabiri shaha mukagazi hangu nashimirwa mnonga rizo kutaya isomuhangu umurnyankore nambwe no mukamanjeje imbabazo ndugambeje ntatere nsubo kandi zikambera zo so umuntu ogu ni Reverend Canon Rutaraka naija kuba natugambira binje munonga kunko kushira munonga wamuhurire ngo nomuhereza warahanga Reverend Canon kandi nagambire ho no muhangu omu rurimi urwo nyankore konga tubye byonka no mu bintu binje munonga so erizoba nowe na Tayisa turiyo mukaye no mukazwe nabana babo umwanya ugurukwetu Rwensinga neshangwa omurukanga omurinyabihoko kandi omurakajara district ne yantungamo nakushimirwa kandi katandikiraho Kanoni nashimirwa mnonga kutaya isaha program yareba hindukire yebare nishabangu oramusi habara kutureba tutandikiraho twase kumanya yebare abari kutureba nimbaramusi mu izina rya Mukama witi Yesu kandi abari kutureba mbashabangu mutege amatu kandi mwigure n'amaisho rero tugire bituwaganira mazo ebiru kwaterene na buri muntu aharugira abo kuba buri muntu ayina harugire buri muntu ayina hakomoka ino kuyazeirwe ino kuyakuzire ayine byarabiremu nana haru kuba yahika nyonko muhereza warahanga ebitushemere kuba ntumusimira ebitugenze ntutambatambuka mbwenu tutakagire hari ndi Reverend Canon James Rutaraka inkazarwa umwanya ugu ogwenyine aha abantu bafuruka imwe zorafurukire nyoti ndafurukire konka batatana batatenkuru bakafuruka rujumbura buhunga umwishaze erya rujumbura hati oro kuzarwa wayishanga nyonke eshanga nkazarwa aha nkurira aha ko umukokori y'umwana wakangahi kandi yo mwana wa katana no mugurusu wa kariyoha mugurusu wanje akaba ari yo Sam Rutaraka Rutaraka mbweni nyoku nazeirwe yanyata ndiyanabo mbweni neje nayongera herya nayihamwa amazina jabiri neyihahore mwe nariyongera haganje mbweni ndi Reverend Canon James ndiyanabo Rutaraka konkeri yandiyanabo tinkuhamya ngo tiri kukira konanga ngoro karebo rakamanywa tiri kumanywa munonga konkabu nakuzire nabo bunazirwe nabo mu makagaitu eryo no baramanya abwenche yabakwesene ndiyanabo akana kozirwe mukaki wanywa eka tiyo yabiririye tiyanyetire ndiyanabo no manyo munyankore takwetere eryo yizina nabahe n'ikigendererwa ubwozarwa ecyaba kiruhu ubwozarwa ebyaba byehinguririze keju ubuzare bwayo n'abatahi ubuzare bwayo n'abanyabuzare mbwenu ukubandiya nabo kikani kimanyisa ngwabo asheme kwa habe harimo kabaryarya abatari barungi ababe batakumwendeza bakumwishereka mataza abankora bibi ndya nabo baryo mukando ugizire ngo bandahare nango nabamwe beta amazina babande hehi babampirikire kikumanyisa ngo hine biba kunteka tekera bitangwi banyinire nteka teke tabonire bwena yete izina ngo bamanye ngo nabamanya ngo baro ati mwe numugira ngo abaru kunkora ibi abaru kunkora kubi nogera ngo barahari ni ndya nabo yanyeta ndya nabo mbwenu kandi yo mwana wa katano aha bana mushanju bona bo mukazi umwe hati muri kureka yanyekeri ya muringo ciyo mu byenyikiriza mu byenda hata nangwa wambuze ikibuzo kirungi beti kandi kikuru aha boko ba nyomwe itu ninye nabandize mu bukurustayo mazo abo tata
na mawe na bene mawe bona abojo nabishiki bona bakaba barya abantu abatayininyikirize yibabire barumu hatkumwabe mwe mukankizo bari yasande mukora cyangwa sande cyo kandi twantujimanya kugira ngo kazarwe dine takahana ati mwe mukamukora esandi tugumizamwe ibintu binke byabutosha tugumizamwe nke byabutosha konka nkaba nyine tatento uwa ibintu beta Zefania bayeho we akaba yabatizibwe no kujunwa akaba yajundwe mbwena turo we babere bafurukire kare rujumbura bakweta murama umyaka ye kare munonga yinta kumanya bito kagabozira umwaka ki nyonka zarwa 10 5 213 213 byo kwa kabiri katarhare mbwenu hata natura yo kuza kushomerayo abo kuba kunuya fuize za kunuye zo mu mashomero zikazita kwingana za kigezi ubwe kiri kigeze hate impango yiba kwete impango ikiri kigeze keri hansi ya fuize zayo zikazirinche haza kiretera abantu bengi kushoma mbwe naturo atatento nashomerayo yagerati umwana we no gumuryaho uri mukafiri ubuhota batuziyo kashinkani mbateze uko bazibani kushanga kai nangwa tata kuna zeirwe izina tatento no wizera karucwamo akariyeta ndiya nabo tata kanye siri ndiya nabangi ndiya nabangi aboko baba kaba bafurikire kunuya umyaka yeira ninjirangni yano myanke ya 30 nka 20 okwe abo kuba akatasya mawe 10 mbwenu hati kunagira umwishomero yagera turu kubasaga umwangi ndiyo wishemwe ninzarwana akana azarwana tato mu ndege emwe mbweni yagera tunoti ko kushoma naza Burundi uko takatandikira ishomero ishomero narigiremo watandikira nkahiye umwishomero riba rukweta nangwa nkantandikire kunu ahakereziye ryabusera haya rwensinga konkane ijo mu klasi ya kabiri mu cyakabiri nazayo naturowe wagenda ushomero umwaka gumwe nagenda nshomero umwaka gumwe inambwe na hakereziya ndugire kusimira ho ruhanga ukumanga nuhona no yabire springboard nuhona tandikire umusinge gwo bwegese nazayo nashomera katuruka ahiniyo nabire nshomero Burundi umburuzo babire nibeta birusya yatushomesa Burundi konka ejekeriye kanisinje konka nkabatereza bwa cyaruyenje ayiba kweta cyaruyenje waraba rutomo karaba mugamba kwaza cyaruyenje obwe ukoine myaka nkenga habwira obo nkabatizubwa ebiro bibiri byo kwezi kwa mushanju 1959 wagarozi rwa 5 ko botaka kuzira mbwenu nabaterizubwaho kandi neija nabwe nashomeraye no Burundi bwo kutebwaho icyo kumeso kamare wire buringo nkabaganza neija nashitama kandi neija nagaruka watatento nashomerayo nambwe katuruko okwe nkashomerayo katuruka primary school nkashomerayo ku mu cyamukaga P6 P7 niyo niziri kushomera Kitunga Boys semyaka yono kagishomera kuriya nkagishomera kuriya kana mbugo kuriya tindashomere cya katano tindashomere habaho ki kuna rugere umukrasi ya kana ba ntomu testa nazo umukrasi ya mukaga bashanga owenje no tora ho nazo mu cya mukaga narugayo ninzo mbwenu kunashomera Burundi ubwe nabatazubwa cyari yenje umwahuri kunga atakibaho Reverend John bitarabe hu mukiga neija nashoma Burundi nabushomera kinyasano emikono wagiterwa hoko kinyasano buryo busaba dikoni natebwaho bishop wo kubanza wa Kigezi Richard Reisi neba rahange handikiro Richard Kigezi ariyo muri ibirizo wa Kigezi neija nkaga na munana
naza Kitunga Boys so rukushome cyamushanjo kwa watebwa n'umukono enkana ateibu nkatebwa ho nkaga na mushanju ebirabiro na mwenda byo ku 10 bwanyuma yo kuheze cyamushanjo Kitunga kuna hereze cyamushanju Kitunga naza Mbarara High School umusinia ninga hakaciro za junior second zikazahwiriho ubwo kikakiri cyamushanju bakabe ne cyamunana kikacyaribira naza Mbarara High School umusinia yo kubanza nashoma senior yo kubanza nkaga na mwenda nkaga na mwenda nkaga nshanju ubwo nashoma senior ya kabiri nubwo nabendi yo musenior 2 deru senior ya musenior 2 etamu ya kashatu yandema abahochi naburwa fugizi ibambi naija nashtama nagaruka hanaza kupakasa nazo mbyaro naza wapakasa mringo cyakora bintu ki nkaba ngenda nzokumbeine Misiri mu cyanga cyitweki n'obusero ku cyaruhuga egeri yo muri Nyamunuka town council umugomborero yabwongera twatukira ubwongere hatakagiriho Nyabihoko mu ruko rwa cyaruhuga nzayo ukora kurwashahemwe bakupimera kurwashahemwe kasha mushanju ohinjire rero bakashiringeje shiringemwe ko kwishko bwiro shiringemwe nka hati ne baranka zingahe ningira ne baranka shiringiro ni hatshato muzabu nakore sabu nago abo wareba barwaha nubakoriye umuzi ne 15 ngwe ni shiringemwe ne basa kwingana ne 15 za hati napakasa konka kuna birendi aho akariho munywano wanje mushije uba ibintu beta Alfred Mbimanya kuna mugambi kumza hukumba ningamba nawe ngera ntumwe ntware Mbarara wa Muntiyera hato mugenzi Enoka Muntiyera andondera umurumu mutawuni Mbarara nzo kupakasa Muntiyera wakana turambarara akari Mbarara ari minister of education mu government yo mugabe mbwenu atuwe ogwe wakana mmanyaje akana mmanyaje ari munywano we nyicereza tumureho tugaruka Kuruka y'umukahumuro niyongera kwakira ha programu yeje areba hindukire no mugenyi witu umuhereza warhanga umwahure kandi mboziye ninungi buzimazima tokabasaguma kuko wabori wampurura je kamutahumtama mbwena antwara na nkeji kasiyoro wa Muntiyera tumushanga mu mukasheshi yazaho mutekereza atomwana ugu nayenda ngozo kumurondera umurumu amkwata umukono bimukaho batuza umucenge ataburya agenda mubuze bikunkwata ubyo umwana ugu nakunda marwa nakunda ibinyumye byo kuzoma ibintu bitashemire amutekereza abo kubanka kuranta kunywa marwa ngakora ntakuretsa nebi byo kuzoma za dance ze cyaro nkanta bizama kuyahereze kumutekereza barugo w'icenge tinyine kinahurire kwahikaho hashitamaho hati umwana nte kanjwire mpare yanjye ya uniform na nesati achagwe cywajwire uniform nkani nza kumuganga ningo kanondangu bamanye ngo bori umwana w'isho kashe bindi nkani mbiha manya ebizwaro byo kugenda na heru ikeri uniform iruho baji yambara high school mugume na mani iruho mutogwenti gweni yagera ati umwana nti atomuru munago atanangwa nimbasa gukurondera twunka to gubasa umushisha shogu yancengeza kubatora ubucenge uku yangamba ho kubi ntini ngubasa nyotaro tindu kugaya ntabo kuba nimanya kupakasa mu cyaro nimanya kugera nti mwene nakabona yakarumo ninkakora ate kindu kugamba tindi kugira ngo tore capable kugukora ate kindu kumanyisa no kugira ngo ninde bujwiri uniform ya Mbarara High School ate Mbarara High School baba smart ate umurumuningu ku mutawuni atorwa mukaga na sande nabana baraba muno bareba tunugira ingungu nebambi atunugira utinka fwerwa atambwene no atuno ibera
ati nuremwa ntaza ningukora ata nyowe kinaza kukorera ati naza kugarura mu ishobero akatebe kunabira inshitamemu nkakaruga munasimba amajunti yebare nkashemerwa na munonga no muziga gwandagara nagera ntikini ati naza ninza kugarura yatwonka tinkwija guma ninkwereza ati ninkwereza kashi ati mbwenu mpurire ngo bahumuruke biro biti ubu kaguriyo mu kwezi nkuko 12 ati orijo nshanga shero ankore ati rero ndya atshaha ngambara neza shero ankore kera na hata heri okay akayi nakamotoka ka Ford ati uriya nshangaho nshitamiho nkundu kwera fuizi okay nakwata umuhanda naguruka kare nazarwa shamire nakwata imotoka yabinigenda kare basi nerwa rukungiri ya Leyland za Uganda Transport Company yes na kambara eshahe yabirangamire nkana shikiriho okwate shaho kuineje nkakutandika kare na hati toba safuchererwa tinchererwa nyowe tinchererwa bunda koraga ine nabo bona no muri nkore yitweji nangwa na heru yankore nabamanya tinchererwa nyowe abo ko nangwa no mu primary umbirase mukaga ibyo nakuja ngo cya katano tinda 10 ngachererwa imirundi mushanju kandi yona ninjije uko yo bumwenjura obumwe biha kandi tabaramboniriza abo kuba bakabamanya ngo ecyabaho cyaba kitarwe hangana cyakereza nabandi yabinjura yagurikiraho yaba mbwenu umushangaho akantangaho umushangaho ashitami ya bonnet yemotoka yeco ninjikijwa ashitami ya bonnet bwaki ashitamaho tinkukimanya nuna mushangiri kuya birari ashitama bonnet akwata checkbook ampandikira check yazana bini izabe evangelia iryabiri nyuma nezabeziri izeta mwenje ya kutana ko senior 3 nabwe nimbangana sana baza kunkiriza aho kubatinda herize senior 2 okay konkana akwata umuhanda nakashanduke kanje k'ikiti nyine mutu jwaro twanje nyine munakarangiti okay nakwata umuhanda nahika yishomero nazo wa basa iyo akari umwishongozi mushijogwe akari umuntu wayabiratera na keyboard umukanisa ya ruharo okay mbwenu kumkwasa cheka atutwikiriza personal checks ati checks ze kuruga muntu atutukujikiriza mpura wena nafukiru nshohora nzowa headmaster Lee Wilson yakari yo mungereza nza humugambira ati wija nteneje atokabota ntfuize zikabura nagira ntanareta cheki konka ntibasa yajanga yagira ngo tumukwikiriza personal checks ntumwishe nkore kinagaruka yo kandi atene ugihirwo ntene enoka muntu yera akari yo muntu mukuru mu government mu ihanga atatireta turebe njumworeka ahandika kanoti naragira basa kujakira atena ngo utagaruka herura bomu akahanda kakurgo wa headmaster nekiyugukira umwabasa cheki njumutwara ndeba agubuga kubi tingu mwinshi yabinananka hati mukama yamuragira ko hati nyonkoreke mbuze ndiye mborabure mbuze rwefuizi hata nabona wangu atamukono hati cheki nyungi girenda nkani mujema nto utampa cheki tena atandukobwe kunkaneja nawe yakushashurira sini yakashatu ne yakana yakushashurira tamwe yanshashurira tamwe yo kubanza niguraho yaje ndaganisa kwari kuguma nampa fuizi konka nabagera ngo yefuzi ko yaza kuryembwa zibirwanamo makumushanzo nagumwobwe nubwamina ko ata government batandika kwarana saba UPC muntu yera kariyo wa UPC kunagire yo kumureba ko ari haduka ye agera tambwe n'umwana we ati wagwerwa kagwe
angambara kuba bintu babaharana sane benda kubita ati mbwena hari wabasigaza ati bagizira ngo bije banyakire bantore zahanze ndabe Tanzania nze Kenya ati sande kurija ati washange motoka yanjye pakingiraho atumanye ngungenze ritindo nkarra nagaruka hishomero sande kunarugera breakfast neje nimpanya imotoka kunagira ibiri kashikiya birandaganise ni cyeco namangu agenzire nagarukayo wakora ki hati kandi nkunda munonga ku debating kandi aharurengo urwo nabinduho kandi nchikoraje bwenu hati neja nabona umushomesa ubabiri nibeta Simondis nawe kari umujungu Michael Simondis ari kurwa Kenya ari kutushomesa mbweni yagera tugumuje urebere ubusiri bwanjye bw'ibirabyo urebere akana atunga n'empunu asiga kabake taha dining ngo bagume bateho leftovers uburaga ko bw'ibyo kurya atogumuyiyo nambwe nabana bakabagera ngo norya n'empunu kari enyondiye n'empunu konkantunje fizi burishahe inabire mara yanshashura shiringeje ekei no mugashumbu nakobwe mbwenu zayo fizi kana ingana kazinga fizi manyobo natandika siniya yo kubanza byona bikaba birumu ibya bintu byitengwa shiringi 300 mbwenu obwe ko shanga fizi zirinka shiringi nkiga na 5 fizi nkiga na 5 mbwenu nagumani mperezo mushijogwe kuyarugireho bashanga aine abuyabira ine abuyabire nakoragana nabo abashomesa baba episcopes bakuruga America undijo wabire nampwera ubaye nibeta James Kairuzi hati bakana umwita Vanslet Kairuzi no wizire kumpwera bwanyuma wabira ari Christ the King Secondary School Karisizo mbwena abo bantu bagumana bampwera hato ubwo James ubwo tata ashumura kucecita chika ozomu ryabo konka bareba bakireba kirihikwa bampa transport angije kunumuka ngaruka yo ntumuruka nkorwa kubanza ngenda nkasani nka bibiri bishatu mbwenu kuna kutwashikizo bunaku kutwabethumwire Vanslet ogwe yananka yija ugoriya James Kairuza karuga Karisizo aija kutaya era Vanslet munywanu we andeba ndiyo nimba hoya ninkora yabo bombi mbwenu kwahika uko kuremera mu yabo toshokana nakuteka na buri iyo kuteka nkantateka uko kora mu compound ikanyuma yenzu nkahi nsusa nshikera bakaba babine nanka bwa water sprinklers musukingonu bwo bunanka bushikera mezi bwiterera mezi umushana ngo bitakayoma hati kubabire bagire umucumuro cyabo bagire guru bakaba bari amugere bashanga ogwe Vanslet na resa enjayi kandi kiragira ukikaba kiriye cyamane mu Uganda bamudeportinga babavinga kuyizire angambera ati twagenda mbwene ngarukayo ngarurayo mbe kawabota ku otakwama ukibawa kachibakayaka kagaraka karara no matwine cyeshongoro mu kitabo cyo kushaba y'iki kanisa ngo kunabire natera hwentamagayo nagarukanye huira masuko nyicereza tumureho tugaruka mbwenu ameizi gacomeraho mbwenu ngarika hatingirana hata nagira ibanje yatamu ya kabiri ibanje natandike ya kashatu nyine ibanje umusini ya 3 na risini ya kashatu hati itukatugera mu half time ruisi se cyumuro cyo kumuraho
batwohereza urwa katano tugarako urwo kubanza mbwenu headmaster nyetari Wilson agera ati abo kuba ifuize zawe tiziruho mbwenu hati ninkugeranta kora atahe uhishane fuize zona zi etamu ya kabiri na neze zi etamu ya kashatu imuhumurikire mbwenu namure umuguru sitayine kuyabire nabasa contributing aho esente kabatazine kandi kindi bakuru banje babere abo nabire ni nkurata konka nkani nkurata munyanya zo rukuba kurata akabato mu gishomero amashomero baganga mbwena gumayine ukwecenga ngo niwe shayona ati we niwe urazishomere konke cyabe kiri kirungi umukibyina nkankorage nabashomesa bakabankunda mbwene sente zabura hatagera kora ryo muhafutamu ojena sente zone ibanje ryese iriya second term akuba muntu yera kayagenzere nkampere first term yonkana nibanja ryetamu ryenyima mbwene mugera ntati no basa kumbonera umurumu omuhafutamu ogunda akora ha nkai hamwe zo sente umzungu asheka atamurumu gutingwini ntembweni wogwakuburra oryo mukuru wishomero oine sente ntemwene umucyaro notekateka ngu omurumu ninja gubona yo gurije kumpeisa shiringi 500 mbwene zikazira nka miliyoni imwe n'icumi kazahati ninja kuyihayo omurumu gurampe shiringi 500 zetamu iriya na shiringi 500 zetamu egi ntembweno sebo headmaster kindu kushaba ompereza akachiti nti nzo kuyihayo pocket money tukatu iketaro pocket money ikeri bakaba geta caution money esente zo kugera kugera kasisikara basharari yezo icyo kikakiriya yishomero zibikiro wabasa shiringi 20 konka hatobaye yenda bishatu kandi oyineyo 20 nyine yo 20 noreba kandi zo tubakusharaho no reserve account konkana botu reserve zirye zawe nezo kugira ngo kugira iki wara batacayo tukanara kasisika just in case hagire cyaba bwene mugera ntompereze akakiti nzo wabasa mpe ko money yanje nabashomesa abo ko batini ikintu cy'insisire bankiriya ringe ko money bagimpe nti ntahire kimuti ngugaruka yandeba atkari roko tahe ati roko ozomu atozomu umuhafutamu atugaruke turabintu reba twagaruka kutwagarukire bokunyeto mu office arikuza kungambire cyabana bakana bamangu bambinga tukatumweta rushaya yakayi nemishaya miringo gumungereza mbwenu kutwaga ngurushaya ati yakubinga tangoye no mugisha twisha twagaruka twarugumunanga twazo mu bibina ni nyende sente zetamu shiringi 300 ningira ziri miliyoni nk'ishatu ninga kucira kwizahati hakuba 300 izo zikana zibasa kugura intisi 3 nga zikaziri nyingi mbwenu hati baba bantorine kuba president wa debating society ubu ko babenu babeta batakubeta baceya mini konka tojera fees tingera fees mbum kama konka tingera fees bagarika bantorana kuba chairman wa school council mbwenu hati tutaka ntakagire kampara mu rukiko hati tuza batu aba karisizo abishike batwete mu debate omushomesa wabirare patron wa debating society yitu akabari Michael bandoraho arukuruga kisoro tingumanya yache baho akari umushomesa witu wa history ubu tutandikira senior fu nayo hati nabansha bashiringi 500 za first term kwa kuzita hariya zabagana na 5
ibanja ryakanya ryona nyekoreire no mu kibina tinyine busingi hati kutwagire yo mu debate rohanga ina har kurabira hingi kuna yemerera stage ku debating kandi ninye president wa debating society wa Rugamba high school nyebembire timu yanje nagambo buhatero nagambo ibigambo byaraba mu ruhanga nwe yabe narabiro umwe hati James Kairuzo abari munywano wuriyo ubabingira bukurese njaye ni yabe nashomeza mwenu kundu gaha stage nija nashitama ndeba nusha yayenda kunyebwa mwenu mubuza ndi no kinyujuka ati hari nkakureba hi ntoko nshango avance ati niwe James nawe izina ryakari James Kairuzi echo cyaraka kumwishya yakuba kana mangu mushani sizina mwenu hati agera ati mbweshe avance kuyagenzire okwera noha atkayangambira ngo webe nakwera ntate nambwe nibanja rindi yo maraka neba kuyihuza shiringi zingahi mugambara shiringi 85 kandi nyine na netamu ziri yibirezo mesho umusini yegiye akana zona gaita uyaza ati mwenu ati allowance zit kuzireje I will pay all the money ati ninja kushashura sente zona nkaragara n'umuziga go kushemererwa umurundo gundi akakubera nkamuntiye angera ataza tiziryaha atkandi kuzireje ninja kuzireta mbara high school konkama sikwago nagizire manyanti abajungu bunakobwe ninjera hati nabo bakijure bengi tako basagambe cyata kuza gukora nkitwe bamagurukane munya Uganda cyagamba hati nyenja karata yamvere sori ati mbenta kigenderire ati biri oversight kasho oversight kandi cyamanyise kurebera ibintu ngwene kandi atino oversight yokoraganisa atino oversight yo ati mvere sori ngabugenye nkanki kozo bugenye aragana sayemera atanaza kiyenge biyona nimbiyo ekiko bugenye burwaho buhikateine cyateyireho ati ibintu bikangendera kubi kashito gamba bweni kibanza cyo kwakana rukumi rwenda nshanju nebiri nkabangire Kampala ninye nabininjwekera Western National Executive ya NUSU National Union of Students of Uganda abantu mwenda nkabandi umwa harbo ndikujwekera Western region nkabangire mu rukiko turi kubuganda makerero mu Institute of Education umuhure ejo numwe twabeturi kandi bakaba bampire topic kugamba ikikureta obwimukiriro na strikes mu mashomero kandi yo kuza kugamba mbwena ajambara high school ashangotari kwabuza James Indiana urutarakarahi ngwagire Kampala bukuba headmaster kana akimanya bakaba bampire transporter bampire na allowance yo kuri mu muhanda ati mbwenu azowa basa ubwo mwana numuyihuza zinga hiba mugambara shingi 85 fuize zeta mu ya kabiri ne ya kashatu nizinga nazoba zimugambara akwata sente zona shashura hati ni nyenda mu mperusiti bamuhereza rusiti ashaba basa epahasa atamurusiti antera muna shiringi 5 shiringi 5 zo bunakobwe tinkajya nguruze nizingana n'emitwara 5 ya hati zikana zikiraho karense yitu ekekiremeyire kinamani aze kwaheza kuzisha kwata rusiti yaje tompahasa yata muna shiringi 5 zikaziriyemo empapurina za shiringi 10 n'empapuri 2 za shiringi 5 no kizijuka je imunonga bupapura busya yes abutasya umpahasa umwe
agisiringa ahandikaho amazina ganjye agitwaraho headmaster umwana wo gukwareje umuhereza ubutumwa bw'ubu ati agenda kunarugero mu rukiko kuriya kunejanye bibiri ati nkumanya umushije kijane hata ntumaho messenger headmaster abana nangwa batiye nango ngo warushaye shaheze bakweta mu office ngo uyu kubaye bajya ngo headmaster nakweta ngo urushaya nakweta ari Wilson abana hura batere biruhuko ngo ai umwana ubundaguruka ngahari akwata nkachifuba tubona umutima tugwate umkasheshe tutakagire no mu bibina ntiyo wa headmaster agera atakatebe mbwene manyango buyampa akatebe no businge ati Christ the King secondary school Masaka uyu n'umuntu woro kumanyayo nti ni mumanyayo ati nabamwita wantu n'umushomesa nabamwita James Kairuzi yende yamwenya ati mbwene nyine message iri kumuruga aho rya pahasagiya yatinkumanye kirumu so here it is at katinji komorire ntiyo njakira ntiye baresebu nshohora kumvuka nyekika yes nyekika nkomorora mbwene ojya nkashemerwa eshahejo honizo biri okashoma byatahamu bikane bitahira mu kimwe ahabwa amashemere yes nyikereza tumureho tugaruka kandi nabwe hatezagire kweyongeraho kandi manyaruhanga kandabira ahantu hingi yampa sente hato baturi mu klasi umujungu w'ababene beta Banada Chapman abariyo natushomesa geography kandi ati ariyo naturekera ibintu asrides yetari film yigi yikunuvinga natamu bwa srides hati kwatworeka ebimerebyo akana atworeka ebimera econature mbwenu hati ndebe ebimera byona bimezere hamwe nkana ashobora kagambo mu biology ka etiolation ukunyuruza ko ebimera byaba bimezere hamwe ibye bitatunga okweza right umunda nibihinduka yero haza yellowing process ejo naro kuba yero kwe English niketwa etiolation mwene nyumusiyo mukono ntebimere byo tibikwija ko etiolatinga ate etiolation nti yes ate cyo kigambo mu Rungereza tikiri mukanda ari yo mu Ngereza nte kigambo kirumu ati kirumu ati katwatirizana spelling ya chone etiolation ETIALATION etiolation mwenu ate kigambo echo mu Rungereza tikirumu abana ngo uno hakana so mu Ngereza nte kigambo kirumu atkatwatirizane let us bet ati nyona atahushiri njatano azi hamuna bo papura buna empapura ibiri za shiringi abiri no papura bubiri bwa shiringi 5 busya abutameza yo atahoje nkandi ugire gura dictionary yanjye advanced learners dictionary shiringi 10 umuduka ya ninjero tache baho mwami kamabari umbarara bookshop utanataho dictionary yanjye rinzi tubikwase umwana w'abene beta David turi yagenda rukuruga kabari batuma umwana ngo aze kweta Johnson umushomesa w'Urungereza wo mu Ngereza ayija shobora ati korono mangukiro cyandika rubaho nyimuka cyandikaho mwene nanye kankushabe kwareje utamugira uteke kigambo mu Rungereza kiri umunati umugira utanaza kushobora abana aba ikigambo etiolation tabanyetegereza mpweri buri kubashomesa Urungereza ayija tahamo abantu ko yamugira can you help me explain this word to the class atanabashobora tabacyetegereza areba yakwato mukuti hamu
yihamu a piece of chalk umuntu gwa chalk yatandika kutere bimera ruba nkareba wena yibera yirira kuriya amanya ngo kigambo kigize kita tiya mugambara ati kiruho yashoborore kigambo atebimerebi kubirukumera hamwe yaba ninko muyena yaba nkahi ati mbwene bibya heru nibitunga light bikora photosynthesis ati rere bibyo mu ndebi bikora etiolation etiolation ati bitandika kuba yellow ati this yellowing process is called etiolation abana batere ngaro sairine banegamba yo kweza lesson bashohora bombe abazungu ninjaka mugambira heru ati wagwisaka bwa hakanise amugambire cyakiruho akakigamba n'umustaff rumu akuba ninyuko mwame tubasimwa hatori urukujwekera abakuzire aba western niwe bari umushomesa witu wa chemistry ariyo musigaza rugire makerere niwe yayizire kungamira tuwasingo mujungu tukuzakishaye omwana rugenyi mana akuyise byombi shiringi 5 na dictionary yange abana nabanterere ngaro nyakira shiringi 5 nzongera ziriya zibigana mbumugeiga mazima mbumutungi utunga pocket money yetamu ibiri dictionary yange ngaruka ngigarukana mwenu hanga kakora bikuru so orgaho gendera ndugayo kuwa banyi motora kunarugireyo nza kushomesa oza kushomesa nka license ninga chikachirwe official kugira ngo ka license tatikya konka nshomesage nkahi nshomesa nkabanza nashomesa nkongoro primary bejabanye hayo nza kitunga boys nambwe nabo natandikire kushomeseza no mwami Steven tashoboye aturu commissioner omu electoral commission mbashomesa bo kubanza kandi nkasinga nkoreja bo kubebunako umuntu kushomese cyamushanju gwenka bakakwe cyamushanju nabashomesa nashya abana 27 umuguredi yo kubanza the best 3 omuri nkore bakarwo mu class yanjye uwo kubanza wa kabiri wa kashatu okotangwe mwino kurargira ushomesa umushara bakandi batushashura shiringi 3 zero kushira school fees zo beno shashura mbara imnunga esente zo zikakwizira esente zo kunazi kwasire nashemererwa nkabande abangu mu kwezi nakoresa shiringi 6 zonka shiringi 3 nazubika ya wari yaho mukaga gonka abo kubibikurya nkambiha ma wakabamperize bihimba ibituki mbihaha mbitwara kitunga nkani shomesa kitunga boys kawaguzara akagari nkaija nakagura no mugenzi karakire shiringi 5 omusyasi gwegara rugiye kugigura kunabiri ningambo bugenye neija nagiguza shiringi 10 10 nayongeraho shiringi 200 nagure enemy nabagira habugenye mazima bwe nagumiza muntu narugaho cyo kusavinga kaberkari okozibika nkahebisha nkanzi bikisamawe okoti na account mbanga ahayi banki keresh ikitare rwasha mail ikitare ntungamo kasho no huwa bya namanyezi ndi kutunga nzireta nzamawe mawe kandangera atkorbo takuzayine cyo kuzagura chamani isente zindiziko ambwe ninyijiko murundu gumwe nkagura enyena ari kwaka enyena kasa yenize kuzugwa mukazi wanje nkagigura shiringi 10 uija wamugambira yakwa sente nagigura shiringi 10 enyene yinakurasizeho yoze nigira ankagigura 12 enyene ejo enyene yinayongeyireho kere karoko nkagigura shiringi 15 kandi ezo no mukikura kazi ma umuharabaziga bakatari kuzanazana kari umukazi w'ubwingi kandi akampa burabingi natata rugamba bice ko nkarugamba ibintu by'ubwingi so wa shomesa kitunga neija narugaho nashomesa Katenga primary school neija naza kemishigo primary school
kunarugireho aho nazo mu kanisa hate kanisa wagitandika kumi rwenda nshanju na munana naguma ni nyapurayinga nahurira nagera kwetwa ngunzo mu kanisa hatine churuho hatino iniki yagambira kandi wagambira undi ijo manyangu no wazo mu kitaricyo yes inyonka cyekundira ubwo nagize rero no mu kazi hato bo mu kanisa okaza mukora ki nko kutere ngoma nkazamu ati kunagomere ni nshaba ngunze gushoma ubwahure ndikuguma ni bagera ngo burikire banta waiting list na banta waiting list njango hakaha bahari abantu abarukunda batirokwe ntino rukumanya yes mbona kubwa bishop bamunoba nambwenu qualification zona ze kanisa nwe yazinshomisi hati kuna umuntu yija yampu bwenge ati mbwenu kurunogera ngo biro ryo mu kanisa no gushomesa chikabiri chikuru kuporomotinga nari kutungura owagaba ryo wayo nashaba kuza kushoma nashaba we kanisa bantu makaruka cyacho vuganda mburisa bwa kitunga kwabeireho nkashomesa yemi amezana kumirwe na nshanju na munana uburzi ngana abwire ninjwara saprisi yonka konka nashomesa je atete chujaro kochi he niki kanisa kiriye saprisi riye kanisa nedishaha ne baba guzire saprisi zabo ze kanisa ziriyaho konko mburzi wotendekirwe nabayine kasoka ayine na saprisi saprisi ndekiri kwiragura ekikwera hatachi ecece mikono mihango atashira kwera ochitaha mutugwe byabutosha bijwaro byanje kana najwire biriye bimweja tinka beire mburzi nabwo cyo tinkujwara kasoka nicikirizwa kwakira cyo kijwaro kashita mutugwe byaburijo kashtoreba urukuba naza kushoma ikicweka yabo mukibizi yabo ha nabamujweka kiri ikikwera cyonke ekigufu echepapa echamapapa kikusanka marika nakwitegereza so gojware cyo kijwaro najware cyo nashomesa konka byagendaje nashomesa meza nakaruka hatabaho buryo umbero byamini kutandike kanisa rwashamira umutawuni umugenzi keisho akariyo wishaza rwashamire yatwereze itaka rwashamire hati rutayada nawe ohumwire kanone yora mwesije wariyo kurukarangwa ari kibasi nyona wendi yo mushomesa wari ari yo muri isa wanje keishogo yatwereze kibanje cyo ombero by'umugenzi rwiburingi erkare ya fasta kidikono wa kitunga ari ya kidikono mbwenu kubagize ngo batandike kanisa umukibera hariya nambwenu bakabanyeta umushomesa umukibera na hati neija nazayo umugenzi umugenzi tuye no mugisha karakarana wo muramuzi no mugenzi ntura nabo bampe imiti iriya batutwatakikiriziwe ku gitema no bucyabikiriye kibera cya Kartuse y'igirwamba guta bandetira imiti nagitaho nayombeka haka kanisa ongashi okashange kintu echo nchikwankwira kite hato mu kanisa bakamba kwa sente obiro ryo mushomesa uyu no mushara gwa buri kwezi hato wazombyo kombeka okashanga biro bita enkashanga bigumire konka mpuru umutima gwanjye gu okose vinjira ka sente ka rukumara kugira ngo no mbere y'ibintu nicyo kubisaho umukankanye no rutoke rwanje aha nyine no mwana rwanje aha muke abanyu bakireba bata abayituba abantu bengi bakategateka ngo nabo mushema umubushomesa hate bakaba batwongire kandi ntunga shiringi 800 ziriye sente nyingi hati naza har 800 umukanisa bakamba ko mushara okay fine bampereza shiringi hati kandi ntunga 800 naruga hari 800 wazara 800 konka namanyangu ndiyo waruhanga ya rwashamire natandike kanisa kanisa kunabiri ndyaho bagira ngo nahi yahereze kwama kumi rwenda kinana okay hatabaho uburyo bwo kutandike kanisa ndizo hiba kweta katenga
umuriso bwakagamba hati konka eke hatakagira iyo buriso hate cyatisizeho ekanisa ejo hakaruho primary school haruho ishomero rya primary abakagamba bajya ngo neryitu barundana nkeza Easter barundana nkamagesha amasharura gabana benda ngo bizeyo ababutega habuseri ngwe kanisa ni yitu urukiko rwo busaba dikono kurwashitamire kitunga ngo mbwenu bashare byanga bibiri kagamba nebyanga bibiri butega bebugandar katenga ebe kanisa kandi mutageto ekanisa enchi eyo kutumumuruka gwa butega naro gwa kagamba mu gitandike ry'umuruka kandi oragitandike ni Rutaraka ahabwe inshonga y'ubwire tutwabasa kuhendera konka nyikiriza tuhenderaho bwa hato mugenyi witu n'wogwe Reverend Canon James Rutaraka twaturi mu mwanya gwa Rwensinga omuri Rukanga omuri Nyabuko Kajara district ya Ntungamo mboziye n'inungi mbwenu tutwabasa kuhendera konka sabiter kwisha mukama kunzire ayitwahendera nho turatandikire Marareje nagumana bet komjuni nyine Emmanuel Muchunguzi Prevence Kampura Gerard Katsabe abagenzi bitu ati yari bahindukira Marareje kandi utebwa kugira ngo program ye rizoba kwa kubashanganira kwendera urwa kabiri rwo kwija shaha mukaga gwihangwe no tubantu kigarakamo mugumena businzi